Aing mah. Kurang main kena. Main mah kok. Naon ya ieu? Aing. Coba orang periksa lakeun. Coba. Asia iya. Naon? Bukan kenapa? Kumaha ieu tempat orang teu bisa. Bawa deh, bawa. Ah, kumaha tah? Bengkel tuh ya dia. Bengkel. Ayo bengkel tuh di halap. Ayo mau ke bengkel lah. Besok. Nah, bengkel tadi Asik. pusing, aing nggak motornya. Ada. Mang, pamalakan dia dah, Mang. Aduh. Mau mana ya? Mang lai, Mang. Gigina. Bang, Pak. Ama makan wae. Gigina. Bawa aja ke ahlinya di dia dah. Ayo ahli gigi. Bawa. Bawa. Ahli gigi. Capek ah, aing gantiannya. Bawa, capek tuh kuat. Aing kucing, aing mana tadi? Nah, goblok motor lain aing. Orang takut wae motor motor. Enggak, mana maghrib tuh baru udah nipu. Aing goblok. Iya suka ahli gitu ya. Open. Waalaikumsalam. Ayo naon, Pak? Dia ahli gigi sana. Nya mau, ayo naon ya? Pangabenerkan dia teh motor rusak teh giginya nya. Ah, bener. Iya mah. Gigi buntu. Hah? Gigi huntu. Oh, goblok aing baru dak. Ya gigi salah deh aing mana maghrib aing goblok aing teh bener. Goblok aing teh angkeun ca. Mak, eta mah ning gigi huntu lain gigi motor. Cek mana ahli gigi? Eta bener kan ahli gigi? Gigi. Hah?